Siyanibingelela egameni lenkosi yethu Jesu. Siyanibingelela egazini lika Jesu elinamandla. Ulinde okhulumako ngakaNkosi. Sendaweni yaseFeni. Namuhla sisaletha imfundiso zikaNkuluNkulu. Sisaletha nezambulo zikaNkuluNkulu. Ngizawuthandaza enkosini uJesu. Baba wethu engcwele, siyabonga uNkulunkulu onamandla. Siyabonga egazini lika Jesu lesiphambano, Nkosi lensindiso. Wena Nkosi losindisa abantu emhlabeni. Sikhulekela Nkosi yami lelizwi ukuthi lifinyelele kibo. Kube ivangeli lomlilo Nkosi. Kube mandla uNkulunkulu ayophilisa abantu Nkosi yami. Wena Nkosi yami nawe Jesu akayohamba ebumnyameni. Nkosi yami nokhola amazwi akho Nkosi unokuphila okuphakade. Wena Nkosi yami izwi lakho lukhanya ezinyaweni zethu. Siyacela ke Nkosi usikhanyisele usiphe ukuphila namanje. Basindiswa abantwana bakho Nkosi nabo bonke Nkosi yami lezi zimfundiso eziyawufinyelela kibo. Ngicinisa umuntu kamoya. Ngicinisa Nkosi yami ukukholwa kwabo. Ngithi Baba makube livangeli lomlilo malingene enhlizweni zabo Nkosi babe nemvuselelo egameni nasegazini lika Jesu. Amen. Bazalwane enkosini uJesu, khona izwi lapha encwadini kaJohn 8:31 lapho ithi khona inkosi uJesu, ngicinisile ngithi kini, uma nime ezweni lami iqiniso nizolazi, iqiniso liyakunikhulula. Sethi inkosi uJesu okukhululwe indodana ukukhululwe ngempela. Into ayigcizelelako iqiniso. Kungako lethi iBhayibheli kuHosea 4:6, abantu bami bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Ukuswela is a state of lacking something engakusiza nengakuphilisa. Ngakho kungako inkosi uJesu masezohamba ngisho kuJohn 14 yathi, anginishiyi nodwa, nginishiya nomduduzi, nginishiya nomoya ingcwele ozokuniholela kilo lonke iqiniso. Ngoba ibona inkosi uJesu uthi kunezimpi ongazilwa uzinqobe ngenxa yokwazi iqiniso. Kunokuphila ongakuthola ngenxa yokwazi iqiniso nokulamukela iqiniso. Kunezimpi ongakhona ukuyinqoba empilweni yakho ngenxa yesambulo. Akusiyo yonke into edinga ukuthi ulwe kanzima. Ezinye izinto zidinga isambulo sikaNkuluNkulu, zidinga izwi eliyiqiniso likaNkuluNkulu uzokhona ukunqoba. Ngakho nathi ngaso sonke isikhathi siyaletha izambulo ebantwini bakaNkuluNkulu. Ngaphambi kokuthi ngiqhubeke ngeimfundiso, kukhona ukuqala nje engathanda ukukuletha ebantwini. Uma sifuna ukuba nevictory ezintweni zikamoya, sifuna ukunqoba kamoya, kunezinto ezintathu engifisa ukuziletha ebantwini. Number 1, funeka unqobe iappetite yokudla. Overcome food. Ngiyazi ukuthi impilo yomuntu ke incike kakhulu ekudleni. Ne-health yomuntu incike kakhulu ekudleni. But inkosi yethu Jesu ike yakugcizelela ukuthi siyadingeka isikhathi lapho uzofasta khona. Makuthiwa uyafasta udeprive umzimba wakho ukudla. Lekhathi umzimba wakho uba weak, umoya wakho uyaqina spiritually. Even a purification can take place uma kunokudla okuzilile, uzila ukudla, your spirit recovers. Siyakhona ukurecover nake wonke amancebe esinawo. Ukudla ke mawuthi uyakubuka futhi nako ebumnyameni, in the kingdom of darkness, bayakhona uku-initiate abantu through food. Bayakhona futhi ukubulala abantu through food poisoning, lento bathi astral poisoning. Bayakhona futhi ukufaka ama-chemical athile noma ama-spiritual substance athile azokwenza abantu bakaNkulunkulu babe weak. Noma ukufunda futhi iBhayibheli uyakhona ukuthola ukuthi ensimini yaseEdeni lesono esehla lapha sehla through food. So ukudla as much as kubalekile emntwini, kodwa kuyisikhali futhi kuSathane. Kungako inkosi yethu Jesu kuMathewu 7:21, kuMathewu 17:21 kukhona la ithi khona nababuye kokhipha amadimoni, athi lolu hlobo lamadimoni aliphuma ngokuthandaza kuphela, liphuma ngokuthandaza nangokuzila.
prayer and fasting. Kukhona izimo emhlabeni ezidinga i-fasting. Ngakho siyabakhulekisa abantu ukuthi they must overcome food. Overcome the appetite of food. Train your spirit. The more you train your spirit, is the more your spirit noma ulele umoya wakho uzorefuse ukudla abangakulethela kona mawulele, because your spirit is trained. Sesijwayele kufasta. So at any point kufika abantu from the kingdom of darkness kuzo initiate abantu through food and poisoning or to poison people, your spirit can reject that because the spirit sakho sizoba more sensitive. Number 2, kunezinto efuna uzi-overcome njenge pleasure. I-pleasure into yasemhlabeni. Khona i-pleasure yasemhlabeni. I-pleasure ihambelana nama-lust. I-connecte kakhulu ne-lust wave. Ukuba nama-desire athile agcine asaguqula umqondo wakho. Kungako iBhayibheli like likhulume lapha kubaseRoma 12:2 likhuluma ngesimo sokuguquka komqondo, the renewal of the mind. So i-pleasure is one of the weapons that is used by the devil. Kunezinto esizenzako out of pleasure, sithi leisure noma siya enjoy noma is a good time, kanti uthola ukuthi is a trap from the kingdom of darkness. Kungako nasencwadini kaDaniel khathi kuzobhala lesasandla lesa ebondeni abangazange basiqonda inkosi uBelshazzar lapha. To them, because it's a pleasure to them, they were having fun, but there were some things that were happening spiritually bebangazi ngazo ezagcina ezakhoza ukuthi leya kingdom yaseBabylon collapse and the king was killed. So lento ye pleasure ihambelana naloko engizokukhuluma okwesithathu, lento abathi is a spiritual sleep. So nakhona siyaxwayiswa ukuthi we must be very careful because i-pleasure uSathane uyayisebenzisa and the pleasure is owned by the kingdom of darkness. Noma ngabe yiphi advancement enzakala lapha emhlabeni, khumbula iBhayibheli lasixwayisa lathi ningabi abantu abathanda izwe lapha encwadini ka1 John 2:15-16 yathi ningabi abantu abathanda izwe. Umuntu othanda izwe kanalo uthando lwaNkulunkulu. So i-pleasure ihambelana nezwe. So through i-pleasure uSathane uyakhona to capture us, and through that state ye pleasure sisuke suku spiritual sleep, suke silele ngamanye amazwi. Number 3 ngizokhuluma ngalento le. Number 3 kukhona lento abathi enye into efuna overcome is sleep. You must overcome sleep, ngoba uSathane akalala. uSathane now mawubuka kahle iBhayibheli malikhuluma ngokulala likhuluma ngezinto ezimbili. Kukhona ukulala lokho kunormal okudaliwe ukuthi umuntu ufuna lale, especially at night avuke ekseni afresh and rejuvenated. Even lokho kulala lokho during that time ozoyilala isikhathi eside, there's too many demonic activities enzakalako lekhathulele. Kungako lithi iBhayibheli kuMathewu 13:25 umhlanyeli wahlanyela kodwa khathi abantu balele while men were asleep the enemy came. Isitha safika satshala naso, bathi nabavuka ekseni bakhanda kumila amabele nokhula ngesikhathi sinye. So during that state sokulala thina, there's too many demonic activities that are happening. Umntwana kaNkulunkulu kubalekile ukuthi uvuke uthandaze even during midnight, even kuma early morning. Kunezimpi ozoyi-overcome because of praying during that time. Nakhona kunendlela yokuthandaza neyokuzila during that time ekufuna uyi-applye. Nami kukhona izimo engizingcobile during ama-midnight prayers. The more ujwayela ukuthandaza during ama-midnight prayers noma ama-early morning prayers ekuseni, the more uzothola le atmosphere kamoya, the more uzobuilda icapacity yokuthi ungabi ne-fear, because ubumnyama buhambisana ne-fear. So once wakhonka le fear yokuthandaza ebusuku,
mawuthandaza ebusuku, you are conquering fear, the spirit of fear that is ruling when it is dark. And amadimoni ahamba ngobumnyama, and amadimoni represent darkness. Amadimoni aletha ubumnyama. So once you get used to that atmosphere yokukhuleka eyintatha, yokukhuleka ekuseni, uzodevelopa a courage, noma uzodevelopa isibindi, uzoba more bold. You will overcome fear, and uzocreate an atmosphere kamoya. Even noma uvuka during the day, already langa lakho ulidecidile ukuthi lizohamba njani, liphethe njani. Already ube ne-influence ukuthi kuzokwenzakalani the coming days. So lo moya kaNkulunkulu uhlala nawe, usuyakhona kungena kamoya. Angazi ngayichaza ngithini bazalwane, malibonke igama likaJesu. Now kukhona futhi lento abathi ukulala, sleep, le ekukhulunywa ukuthi you are in a state of ignorance, noma you lack truth, udinga ukukhanya empilweni yakho. So lonke lokukhanya kungekho, you are in darkness. Ukulala nako lokho ukuphuphuthekiswa kwenqondo, ngoba awunalo iqiniso, awunako ukukhanya. And masikhuluma ngeqiniso sikhuluma ngokukhanya. Kungaka inkosi mawulifunda iBhayibheli lapha kuMateyu 4:15 mayifika kulela lizwe laseNaftali nelizwe lakaZabuloni, baqhazela labantu bebaphile ebumnyameni, absence of light. Bahaqwe ithunzi lokufa because ubumnyama bahambelana nokufa, bahambelana namadimoni, nama-forces of darkness. Kodwa lithi bheka kufinyelele kini ukukhanya, likhuluma ngoKristu, to bring life kuleya ndawo. So kukhona kulala ukuthi abantu balele because of what? They are rejecting the truth, noma they are not seeking the truth, abalandeleli iqiniso. So into efuna si-overcome le, silandelela iqiniso likaNkulunkulu. Ngizoke ngichubeke ngichaze kakhulu, mhlazimbe ngi-elaborate egameni lenkosi yethu Jesu ukuthi on how to charge ourselves, nokungena kamoya, ube nale atmosphere kamoya, izulu livuleke around you. La uhamba khona, the spirit of God is hovering upon you. Malibonge igama likaJesu. Now kukhona i-comment engifuna kuyenza, lento engizokhuluma ngayo ijule kakhulu. Umthandazo unamandla bazalwane, and umthandazo uspiritual. Prayer is a spiritual activity, hayi into yenyama. Yes, uyaguqa mawuguqa, but it's not a physical activity, it's a spiritual activity. And umthandazo njoba uspiritual, uqala kamoya, nawo uwenza ngokamoya. Kungakho nale ncwadi engiyithandayo ngiyabona ku encwadini amahubo, kukhona lapha kumahubo, yabona amahubo 8 la ithi khona Nkosi asisayobuyela emumva kuwe, ngakho siphilise siyawubiza igama lakho. Ithi quicken us, revive us, sizokhona ukubiza igama lakho. Negama likaJesu linamandla, line authority, but le authority is spiritual. U-interacta nalo spiritually. Ngakho bazalwane, ngizawukhuluma lokho enkosini uJesu. Kukhona one of the pastors eke yafika yakhuluma nami, ngayithanda inkulumo esiyidiscussile. Ngase ngiyakhona kumbuleleka ezintweni eziningi ngalesimo afika asibika kimi. Umfundisi wami uke waba nokukhathazeka ukuthi ufika esontweni abazalwane abekho. Kwesinye isikhathi uthi uyafika esontweni ukhona abazalwane babili, noma ukhona umzalwane oyi-1, noma uwedwa. Uyaba discourage indlela uSathane akudiscourage ngayo leyo. Mawuhamba ngenyama ngeke uyiqonde lezi zinto lezi ukuthi uSathane yakhona ukudiscourage, kanti kamoya yena uya-operate. Ungako lithi iBhayibheli kuMateyu 18:20
Uma nibabili nibathathu nihlangene ngegama lami, nami ngizoba nani. Into engiyithandile ke esibuye sayikhuluma nomfundisi ukuthi athi noma ngithola umzalana munye ngiyakhona ukufika lapha ngishumayela ngeqiniso. Ngajabula enhlizweni yami mangimuzwa akhuluma lento le, ngoba omunye ngaba discouraged. That's why abantu bagcine balanda izinto. Ubona ibandla liyancipha, abazalwana bezi, ulungisa intshumayelo enkulu yokumangaza abantu, ukhanda abantu bayi4, ufike lapho ba-undermine labantu. Uthi angikwazi ukukhipha igaqa zamazwi amakhulu abantu bangu4. Kwesinye isikhathi nezingane ezincane nomuntu oyi1 omdala, ugcina usuyihoqisa le ntshumayelo, ubona ngathi ayibafanele. Kukhona into engifisa ukubafundisa yona abantu. Kukhona ukushumayeza imimoya yabantu, noma ukushumayela the spirit of people. Kwesinye isikhathi thina sifuna ukushumayela umuntu, not the spirit, not imimoya yabantu. Mangithi imimoya ngiyibeka in a plural sense. La nkonzweni okhonza khona ningaba yi2. Khumbula uKristu uthini? Uthi kuMateyu 18:20, noma thiwa nibabili nibathathu nami ngikhona. But uyambona uKristu lapha, awumboni ngeso lenyama, but spiritually he is there. Kungaka angafunanga ukuthi abantu bakhathazeke, he is there. MawunoKristu, noma abantu bangekho enkonzweni yakho physically, balele emakhaya abanye babanjwe ama-activities athile abawenzako. MawunoKristu, ujulile kamoya, ungayishumayeza imimoya yabo bangekho lapho bona, but le ntshumayelo yakho ihamba izibathinte, izibakhulule nalabo ababoshiwe, ubabone ngelinye ilanga bavela labazalwane. Angazi ngayichaza njani lento. Balibonga igama likaJesu. Angibuyele, ake ngithi nje, ebumnyameni banomlingo wokusamona umoya wakho. Noma ngabe ulele bakhona ukusamona umoya wakho uphume uze la bakubiza khona makuthiwa ucinanga kahle enkosini. Bafike bakhulume nawe kodwa nulele. Ebumnyameni bayakhona ukuthi ukuvalela umoya wakho somewhere. Bathi nabawuvalele somewhere umoya wakho, ubuphila wena uhamba la emhlabeni, uphila kodwa umoya wakho uvalelwe somewhere in a prison. Ijulile lento bazalwane. Ubuphila wena but umoya wakho uvalelwe somewhere. So abantu bakaNkulunkulu esikhathini esiningi bafuna ukuthi abashumayela, bashumayela umuntu abambonako, umuntu abangambona bamshumayele. Ebumnyameni bayakhona to summon your spirit, sivele la sibukweni. Benze lento abathi conjuring ngemimoya ethile, uvele esibukweni. Makuthiwa nje umanga kahle enkosini noma ngumzalwane okholayo but you are lukewarm, awushisa ubandi, noma uphila impilo ekabile, double life. You don't practice what you preach. You are living in sin. Uphile ebumnyameni kodwa ngumzalwane. Uyavela lapha in the mirror. They can do that. Bakhulume nawe wena ubule somewhere. Bayakhona ukukwenza lokho. Bangakhona even ukufika kini basamone your spirit sakho sibaqoqele zonke indaba ezenzeka kini, sikhiphe wonke ama secret. Bakhona ukuyonakhela isikhali. Uma ebumnyameni bakhona ukwenza lento leyo, kangakanani thina sibantwana bakaNkulunkulu amandla ethu angakanani kunawa sebumnyameni. Ngizama ukuletha na into naye ebantwini. Simelele kushumayela iqiniso kungaku encwadini ka 2 Timothy chapter 4. Apostle Paul uthi kuTimothy, shumayela iqiniso noma isikhathi sivuma noma singavumi, khuza yala. Simelele ukwenza njalo, simelele ukuba neqiniso, asibuka icrowd, asibuka abantu.
kunabantu abangasonta nani during the Sunday hours, abekho la nkonzweni physically, but ingilosi zikaNkulunkulu spiritually ungashumayela kuvuke i-revival bangekho bona la, kodwa imoya yabo ikhona ukuthi ilandwe ibe la balalele ukuthi izwi kaNkulunkulu lithini, uthi ngelinye ilanga babe nemvuselelo ongayazi ukuthi buya kuphi. Angazi ngingayikhuluma ngithini, ake ngikhulume naye imfihlo naye. Kunomunye usesi uyafika kimi uzokhuluma i-testimony ukuthi sengiyazazi lezi zinto lezi mina. Maze ukhuluma i-testimony lo sesi uthi kimi uyazi ngike ngathi mangithi nje ngithatha inephu ngiyaqambalala, umuntu ogulako lengikhuluma ngayo onganawo amandla, ulikholwa uyakholwa enkosini usindisiwe, kodwa unokugula okuthile kwambamba ugcine kumcindezela ubuya nasesibhedlela. Uthi ngeke ngathi mangilele emini ngezwe ukuthi inqondo yami yalahleka, ngabona ukuthi umoya wami ngathi ngiyaphuma emzimbeni wami, umoya wami waphuma emzimbeni wami, ngazulazula kodwa ngizwe ukuthi angisayithola ukuthi ngikuphi. And during that time mina ngisentabeni ngiyakhuleka. Lithi iBhayibheli, kungako iBhayibheli malifunda lapha ku-Isaiah 52:7 lithi kuhle entabeni inyawo zaloyo oza entabeni alethe indaba ezinhle, ashumayela kuthula, ashumayela insindiso. Mina ngaphiwa lesambulo, mangifika entabeni ngiyalivula iBhayibheli ngishumayele, makuthi ngishumayele entabeni ngishumayeze, ngishima imoya yabantu eboshwe lapha entabeni, ngishima imoya yabantu eboshwe lapha entabeni. Anithi labazalwane awuhambi ngenyama nangomoya, awuhambi ngenyama, uhamba ngomoya. Ngayifunda le mfihlo, ngifika entabeni ngishumayele indalo kaNkulunkulu yonke nemimoya ebonwako nengabonwa. Ngalo ukuthi ngiyaqonda ukuthi kunemimoya ezula endaweni ezihlukahlukene. Abanye abantu bakhela ama-prison bavalelwe entabeni ethile, kungaka ama-warlock nama-witches. Mawungathi uyabuka nje kakhulu la e-Afrika uzokhona ukuthola ukuthi iningi labo lihlala emgedeni, lihlala ey'ntabeni, lihlala emahlathini. Abantu abaningi bakutshela ukuthi abanye baney'ndumbe emahlathini, banani emahlathini, bamisa ama-altar athile, ama-shrine emahlathini. Lapha emahlathini benza all forms of witchcraft. Kunabantu abathetshulwako bayovalelwa lehlathini. So mawune-revelation, ngoba noKristu wathi makabathuma kuMark 16:15 wathi hambani nezizweni nishumayele ivangeli kiko konke okudaliwe. Mawuqhubeka nayo lapha ku-16 lithi abakholwa babhabhadisa, abangakholwa bayolahlwa. Lathi kiko konke okudaliwe, to every creature, to everything that is created. Ungabuki ngeso lenyama. Sengijwayele-ke mina nokuyoshumayela indalo kaNkulunkulu ukuthi isubmit. Ngisho indalo kaNkulunkulu, matshe, manzi, umfula, amahlathi, all must submit. Konke okwakhe lapho kwakhe imimoya ebumnyama must be destroyed. Bonke abantu abavalelwe emahlathini, bavalelwe emgedeni, bavalelwe emahlathini, they must be released. Ngifisa ngathi abantu bangayibamba lento ukuthi mawushumayeza noma uthandaza noma uthinta izinto zikamoya, awuhambi ngenyama, uhamba ngokukholwa nangomoya. Lo ntombazane makaletha i-testimony lo sesi uthi umoya wami wabuyela masinya emzimbeni wami. Mawuzwa lamandla okuthandaza engawuzwa bosozulazula. And during that time alele vele ngangisentabeni, I was praying kungila kubo4 nje. Uthi makavuka lapho aphapha mosha uvalo waqala wakhuleka. Mina mangikhuleka ngishumayeza lapha, ngishumayeza nemimoya yabantu ezulazulako, engalahleka, engathetshulwa, engavalwa. That's why uJona mawufunda incwadi uJona mawumbuka kahle ukhulela entabeni. uJona ukhulela entabeni, uhlale kakhulu entabeni uJona ashumayela
Kungakho lithi iBhayibheli ngelinye ilanga malifunda kahle kuMatheyu 3 from 1 to 11 uzozwa ukuthi uJona bekashumayela sentabeni, bonke abantu baseJudiya baguqa ngedolo, abanye bakhuphukela entabeni. Ngoba intaba isymbolize something. Intaba ila kuhlala khona ama-principalities and powers. Intaba isymbolize ama-spiritual gates. Yabona? All these things are very important. So uJona kuze abe able to take over that territory, waqale washumayela entabeni, washumayeza imimoya yabo bonke abantu abaphila la, washumayeza ngisho imimoya eboshiwe. Ngoba abantu umuntu uyaphila imoya abantu iboshiwe. That's why uzoyithola enkonzweni sishumayela abantu abangaphenduki. Imimoya yabo ifasiwe, wena ushumayela umuntu hayi umoya. Ngayifunda lencwadi even lapha kuJohn John 1:23 uJona ngelinye ukuthi ngingilo okhala entabeni othi phendukani nilungisele indlela enkosi. Noma ungafunda kuIsaiah 43:8 noIsaiah wayibhala wathi the voice of the one crying in the wilderness preparing the way for the king. Ngingilo okhala entabeni othi phendukani lungiselani indlela yenkosi. Zijulile ke lezi zinto lezi bazalwane. Zijulile. Awuyi ngenani labantu. Kungako mawucina kuthiwa asilwi nanyama nagazi. Ephesians 6 silwa nemimoya. Iyawabala lama categories emimoya. Ngako asihambi ngenyama. Sihamba ngokamoya. Sengayifunda ke lemfihlo. Ngazi futhi ukuthi umuntu uyaphila la emhlabeni, uthola ukuthi a spirit, umoya othile akusaphila ispirit sakhe sithathiwe savalelwa ku container noma kuphi. Kuphila umoya ongcolile, an unclean spirit siphile la kulomuntu. Nitshele nimbone ukuthi akasafani naqala, but akusaphili yena. There's a spirit esingenile because lo mzimba lo uyindlu bazalwane, is a house. Sazoke sifundisa abantu ngemfihlo zomzimba. UNkulunkulu angafuni sipractice lento yabo yoga ne mysticism, lezi all these things against our body because zima ritual, and umzimba womuntu is a temple of the Holy Spirit. Umzimba womuntu ujule kakhulu bazalwane. Kungakho base Roma 12 verse 1 Apostle Paul ngiyanincenga bazalwane, yenzani imizimba yenu ibe umhlatshelo kuNkulunkulu engcwele nethandekako. Ngiyayibona nayo lento le ijulile, sizoke siyifundise ngelinye ilanga. Na ku 1 Corinthians 6:19 kukhona ethi khona nazini ukuthi umzimba wenu ulithempeli likamoya ingcwele. Sikhuza ngokungcolisa umzimba. So kunengo bese kuyahlala emzimbeni. Sisambe sayithola lemfihlo. Manje imimoya yabantu iyavalelwa, ikhejwe. Mawushumayela uzothandazisa abantu uqala kamoya first. Umuntu uyaqela bazalwane. Angisunderstand manje ukuthi sekungani sesifuna kulanda igubhu, ithwalo, sifuna kwenza lezi zinto. Abantu baqelwa enkosini. Kunomthandazo lapha kumahubo athi uDavid ngelanga ngizakunika zonke lezi zizwe, ngizakunika zona. Athatha izizwe ayidedicate kuNkulunkulu. Abantu bayacelwa nasebumnyameni bayakhona ukunicela nje. Banisamone ebumnyameni. Nathi simelele ukuthi sishumayeze imimoya yabantu, sibaqele kuNkulunkulu. Uzobabona abantu bazoba nesimo sokuguquka. Bengikhuluma nomfundisi ngithi shumayela ivangeli noma thiwa kunjani kakhulu imimoya yabantu. Kungaka abanye abantu nabangena emasontweni, kunamasonto that covenant people, ayaba covenant abangena phasi kwe covenant ethile mabazinikela. Kukhona abantu abazinikele esontweni, hayi kuJesu, hayi kuNkulunkulu, bazinikele esontweni. Labantu labo bangena phasi kwe covenant ethile, phasi kwe altar ethile. And labo bantu laba noma sebayekile la nkonzweni, uma bangathola ivangeli leqiniso, bangamukela iJesu ngokweqiniso, bangarepent ngokweqiniso, bazohamba bona la nkonzweni, but they will still be trapped. Their spirit will be trapped kule yankonzo le. So that's why bathi mawusuka kunabantu abakusho ukuthi mawusuka la kule nkonzo le uzovelelwa amabhadi. They have covenanted you. Yabona, bathatha umphefumulo wakho
bawuthengisa ngingasho njalo noma bawusurrender to i-altar ethile. So wena ungayeka, but as long as ungakareleaswa, yini into ezokurelease? Ivangeli leqiniso, ukwazi iqiniso, ukuphenduka, kwazana naJesu, ukuhamba ngerighteousness, ukukholwa ngokwempela enkosini. You will be released. uNkulunkulu uzokurelease lapha. So abantu bakaNkulunkulu bese baba discouraged because ezinye izinto abazazi. Uyayishumayeza imimoya. Mina ngiyashumayela. Makuthiwa nje yabona makuthiwa uyovangela emgaqweni. Uyovangela emgaqweni. Uyovangela ezitoro noma kuphi. First thing first mawuvangela, uyenza kamoya spiritual. Awubuki reaction yalabantu ukuthi labantu bakulalela noma bakulaleli. Awugijimeli audience. You must first capture their spirit. Their spirit must first submit to God. Uzobona once spirit sabo submit to God, kuzoba lula ukuthi spirit sabo sicontrol imizimba yabo sibalethe enkosini. That is why ama-warlock nama-witches mawazo kwenza lezi zinto zawo emphakathini enza ama-incantation amaningi, bayakhona ukusamona ama-spirit of people, bawasamone tu. You see abantu babona bagcwala ethaveli, kuthiwa ithaveli noma iclub noma yini, kubeka isigubhu lapha. Lesigubhu si-capture their spirit. Once their spirit there is captured, last group and they will come. Like it or not, they will come. So abantu bakaNkulunkulu mabaseyinkonzweni abafocus kuNkulunkulu, nabashumayela bangene kamoya, bashumayele ngeqiniso. Benza izinto zikamoya, ba-intercede ngeqiniso. Le mphefumulo, their spirit umoya umuntu uyakhona uku-attend inkonzo. That's why noma ulele uyayiphupha usenkonzweni kodwa ulele usembhedeni, but usesontweni, usebandleni elithile. Your spirit was summoned there. Lento yenzeka even physically. Uze umuntu asafikela unembeza athi yazi bengithi ngizokwenza into eso, ayi sekuyala. Ushumayezekile spiritual, akazi yena. There are people who are praying, there are people who are interceding. Malibonke igama likaJesu. Kungako mabuka nencwadi ka1 Peter ngiyabona ku1 Peter 3:19 liyakutshela lithi inkosi yethu Jesu ike yahamba iyayokwehlela kuphi ematilongweni egodini zosizi, yafika ematilongweni enzani, yashumayeza imimoya in the prisons abantu baboshwe khona, wafika washumayela uKristu, ashumayeza imimoya. Ungabuki crowd, ungabuki audience, focus on God. Iba spiritually, ubuke izinto ngamalensa kaNkulunkulu. uKristu wehla wayoshumayela abantu ukuthi nawo bathola ithuba bezwe ivangeli, kodwa akusibo bantu, imimoya ahamba ayoshumayela. Kanti kungani uKristu makakhuluma lapha encwadini kaJohn 5:25 lithi izwi lenkosi, isikhathi siyeza, kusho uKristu uthi isikhathi siyeza and futhi sesifikile lapho abafile bayozwa izwi lendodana, and laba bayozwa bazawuphila. Kusho kanjani uKristu ukuthi abantu isikhathi sifikile, abantu abafile bayokuzwa izwi? Ukufa okunjani yakhuluma ngako? Yiloko kufa esikhuluma ngako, lokufa ku spiritual. Bantu bayafa spiritual, dead. So mawungena ezintweni ezikaNkulunkulu ungena kamoya, si-interacta kamoya, si-intercede kamoya. Ngungako ngiqale ngathi enye into ezokusiza ukuthi ukhona ungena kamoya, avoid lezi zinto ezintathu engikhulumile, ubese uavoid sleep. Ube nesikhathi la u-intercede noma ngabe 25 minutes during midnight noma ama-early morning, uzokhona ukuba nale atmosphere spiritual even during the day, because during the day ziningi izinto ezingakudraina, but during that hour there's a high potence of energy. From 12 to 3 there's a high potence of energy. From 3 to 5 there's another energy that comes on earth. Ngingakhuluma ngemana ngathi abantu baka-Israel bebadla imana ekuseni. So sishumayeza imimoya bazalwane. Mawuvuka ebusuku ufisa kuthandaza, uthandaza bese ushumayeza le mimoya la around khona. Mawungena uyincusa, uncusele yonke imimoya ushumayeza, yize abantu balele. Udeclare uthi uNkulunkulu wami ngifaka umoya wokuzwana la kungazwana khona. Abantu nabavuka baphaphame suddenly sekunothando lokukhulumisana, sekunomunye ofisa kuzehlisa. Ushumayezekile lo muntu but akazi. He was captured spiritually even by the angels of God. Khona nalapho uKristu
akhuluma nenye insizwa lapha ngiyabona kuMateyu 8:22 lena insizwa khathi uKristu akhuluma ukuthi akanayo indawo yokulala lapha athi izimpungushu nenyoni zezulu zinayo indawo yokulala kodwa indodana ayinayo indawo yokufihla ikhanda. Khona le nsizwa yathi mina uthi ngizakulandela angiqale ngongcwaba ubaba wathi uKristu let the dead bury the dead. Yekela ufile angcwaba afile. Ufile lo muntu yongcwatsha uthi uKristu yekela abafile bangcwabane bodwa. Let the dead bury the dead. Ofile akangcwaba ofile. Yakubona ukuthi lokufa akhuluma ngako ngokunye lo. There are people like that. Bakuma different prison and cages. So mawuthandaza umthandazo wakho uba i-contribution. Mawushumayela izwi regardless ukuthi uziwa ngibani. Mina ngendlela engayo ngiyashumayela ngingedwa entabeni. Nami ngishumayeza ngingedwa even I myself. Fike ngishumayeze. Even nalandlini mangisithola isikhathi where I am ngene endlini nami ukuthandaza ngishumayele kunganamuntu. I've been doing that. There was a time I was doing it every day. Ngiyabona for 2 years. Uma ngaphosisi from 6 to 9 every day 6 to 9. Ngibamba inkonzo service ngi1. Thandaze ngifundise ngishumayele. Hlabele ngi1. And during that time I was accumulating power and energy kaNkulunkulu, even i-conviction ukuthi into engiyikhulumako ngiyimine, because part of the things ezenza ukuthi sibe weak sikhuluma into esingakholelwa kiyo. We don't mean it even spiritually so speaking. We are sikhona ukudeclare the truth of God. You see, I used to do that. Namanje ngisakwenza noma ngasasithola isikhathi enough like before because of my commitment nemsebenzi. But ngisakwenza mangithola isikhathi I preach. And le ntshumayelo ithi mayisuka la ize kimi iqale ngami bese iyaphuma. Suddenly sobona abantu sebathambile. Bathambile abantu. They are ready to hear the gospel of Christ. Kunabantu aba-intercedako. Kunabantu abalethe intshumayelo bashumayeza imimoya yabantu. I-mystery lesikhuluma ngayo. That's why noHezekiya mawufunda Hezekiya 37 lithi iBhayibheli wami esigodini sosizi Hezekiya 37 mawufunda kahle from 1 and 10 wami esigodini sosizi ayoshumayela imimoya amathambo omileyo. And lapho mawufunda kahle iBhayibheli wayishumayela yini the nation of Israel, but wayiqala spiritually lento. So ngisasho namanje even if nibabili nibathathu shumayela iqiniso lentshumayelo yakhe ayiphela izoshumayeza yonke imimoya ekhona around. Kunemimoya ezulazulako bazalwane, iyazulazula. Kunemimoya ezulazulako. uNkulunkulu makuvula amehlo enyama uzokhona ukubona. Ngisho amadimoni, ngisho imimoya yabantu, human spirit. Eminye ya traffic yakhejwa bantu bayathenga. That's why there's this verse lapha ku Isaiah 35:8 likhuluma ngendlela engcwele abangcwele abayahamba ngayo. Lithi noma bayiziwula bayoyithola leyo ndlela. Lithi even isilwane esihahazako nengwenyama siyoyithola le ndlela. Likhuluma ngepath. Kune path nama highway spiritual. Abantu bayathengiswa, imimoya yabantu yazulazula. Kwenzeka izinto eziningi spiritual while men asleep. Because Satan nendlela discourage ngayo abantu asenza ukuthi singalazi leqiniso leli sikhuluma ngalo. Discouraging people. Kungako Jesu mawufunda kahle kuJohn 6:63 lithi iBhayibheli ithi Nkosi yethu Kristu amazwi engiwakhulumako angumoya nokuphila. You see, spirit to spirit. John 4:23 uNkulunkulu ufuna abamkhonza ngeqiniso nangokamoya because uyini, he is a spirit. Ingakho noChrist asho njalo athi amazwi engiwakhulumako inyama ayinanzuzo. Thina sibuka iflesh njalo masingena iflesh ku right uyibuka. Ngifuna ukukhuluma ungangizwa kabi, ngikhuluma into espiritually la. Abantu vele sizobanaka. Angikhulumi ngeholiness mina, angikhulumi ngedress code, ngikhuluma lento le. Ngisho ukuthi ungabuka inani labantu ubona abantu bayi2 but you don't know spiritual bayingaki labantu la imimoya yabantu ingakanani. There are people who don't know these things. Kunekhaya ngike esiye saya kilo sayothandaza kilo back in the day. Bengiqala ukubona le mystery le. Lela khaya lela bengithi mangifika kilo singakathandazanga. Bothi mawungena uzwa ngathi uyaminyezelana. Uthi mawungena uzwa ngathi yebo ifurniture bayi-arrange kahle but kuba ngathi kunenye ifurniture ongayiboni spiritually. Ngathi ispace sakhona sincane niminyezelene kodwa ifurniture yabo bayi-arrange kahle. Up until sibuya sizofaka umthandazo. After umthandazo mase ngibuyela lapha ekhaya kulela khaya
ngibona ngathi ispace sesivulekile but akushintshanga lutho so litafula lapho idining room ime njalo but spiritual space sivulekile ilezi zinto engikhuluma ngazo lezi. So sikhuluma ngabantu ukuthi whether abantu bayezwa noma bafuna ukulalela, focus into ebalekile ama spirits abantu is their soul. Ngibe ngalolo limi, their soul, preach to their soul, preach to their spirit. Ingakho uNkulunkulu wayethumela bo Jeremiah athi Jeremiah khuluma neintaba. Jeremiah bebakhuluma neintaba boJeremiah. Khuluma neintaba zaseJerusalem. UHezekiya ngelinye ilanga uthini? Hezekiya 2 uthi Hezekiya set your face against Pharaoh the king of Egypt, prophesy against him, prophesy against all Egypt. Uthi thatha ubuso bakho ubhekise enkosini uPharaoh inkosi yase-Egypt, uthi prophesy against him. Ukhuluma ngoPharaoh who is living in the waters, because that Pharaoh is something that is spiritual. Ecage abantu no Moses mawumbuka kuze ayokhulula abantwana baIsrael waqala from the river there kushintsha umfula beligazi. Noma umbuka uNkulunkulu makathumela lama plagues ngokuthumela beka release imimoya abantwana baIsrael, because those people they needed ukuthi baphume lapha ba complete what they use ukukhipha abantu abayigobhozi imoya yabisele emuva. Their spirit needed to be released. That is why today Igibhithe alisekho but li-spiritual, Babylon alisekho li-spiritual, Nineveh alisekho spiritual, Sodom and Gomorrah spiritual. Sesibona ngani ngama symptom and signs, ngama manifestation ukuthi something is happening. So yonke into kamoya abantu funa siyoba release kamoya. Ngifisa kube khona abantu abayo intercede. That's why ama-warlock and witches ahlala entabeni. Le ntabeni enza ama-incantation lapha ayaqalekisa abanye basemgaqweni ukuphambana ngomgaqo bakhuluma izinto bayikhulume ezithi mayisuka la zihambe zibe ma-astral wave ziye straight ebantwini emzini ziyokwenza lento leyo. Mbona abantu sebayilwane benza izinto ongasayitholi, inkohlakalo, abomination, all these things. Imimoya yabo kuqalwe ngayo yakhejwa. Ngakho lithi iBhayibheli malifunda kahle kubaseKorinte besibili 4:4 lithi uSathane uNkulunkulu walelizwe uphuphuthekise ingqondo zabo laba abangalaleli abangasinga amakholwa ukuba kungasi kibo bangayiboni inkazimulo kaJesu Kristu, ukuba bangayiboni iglory kaJesu. Yini? Ubaphuphuthekise ingqondo zabo. That is witchcraft. Kunendlela abakheje ngayo kunoma ubatshela ngaJesu they'll just laugh. Bazohleka nje ayiqalile manje nawe nendaba kaJesu. Their spirit is caged. Wena uzofocus kulo muntu enyameni, focus in the spiritual. Nkosi yomusa inibusise bazalwane. Ngizoqhubeka ngemfundiso zikaKristu. Malibongwe izwi lakhe. Amen.